Boss, kombo basi yaze. Basi depuis asubuhi na shetu tuko na ichunga hapa hivi yafika kama ibyo bye bintamya kombo basi. Omuntu agira mutaye ki. Ze bana banyabugo bantama. Ariko ye reka nkubaze. Uje none hangaha nutangiye kwijujuta. Ngo abanyabugo bose ngo nta gahunda ibintu byaho bigira. Ubu yiza kugihe ubu ntibe ina gusiza ahubwo. Abantu bebugo bamanya. Oraba nzagera ko sera sentoro kubandi ndi Seruganda. Niemo yimena famu ya 5 miko yakamata pa bisi. Ayakosekana. Wa mugabo vuguti je mvise ikibazo na bisi yacerewe cyangwa mvise ikibazo n'abanyabugo. Nta soni. Mukwano gwange mu Rwadde ari mu nkambiwa y'impunzi. Nina n'eddagala lino lirinde esanganziro kakati bo basi yawe erude wo kujja katize mwagala akoleki. Mugabo. Kulikuwa mnango yako mbo basi. Kaba refugee kulikuwa problem. Banemba sibu kama wasi Ruganda bamingi banagonja ndio maana balibe bale kupatikana. Seruganda? Ndio. Iyo mukoro gwagwe madengendo okra hande kama katonda. Kama katonda liboroje. Kama katonda liboroje. Ubu ratangwe gushima Imana mu mwanya uheze bari kuravuga ngo iki? Ngo abanyabugo bose ngo iyo bava bakagera ngo ni babi. Ubu abo babi wari kuravuga nibo bagutabariye umuntu. Ibyo bintu ntuzosubire gushira abantu bose mu gatebo kamwe.